wiheani wa thirikari yake hari gukinyaniria hari uthondeki wa mieke ya mawira kugerera Wenji wa mahiga magoro. Ruto akiaria ari mwena wa Voi gukore kaunti ya Taita taveta eraniire kuhurwo njeki kwa aria menjaga mahiga magoro na njira ya kwandikithio ni thirikari niguo kuhurana na turianime wira-ini uyu mwandiki witu Mwangi wa Murugi akiri na ici makiria. Not very expensive this month. Aria eraniire yake kaunti ya Taita taveta mwena wa Voi Mutongoria wa bururi ndagĩtarĩ gĩciceni kĩa ũthondeki wa mahiga magoro mũthemba wa Brimstone anaitanya aria gũkũria sekta ĩno mwena ũyũ. Mimi nimefika hapa leo kwa shughuli ya muhimu hasa katika kaunti hii ya Taita taveta, shughuli ya madini. Na mnajua niliwaeleza ya kwamba mambo haya ya madini tutaipangia vizuri. Ruto yagutiete kugerera ikinyaniria sekta ya wenji wa mahiga magoro ni kwarahuka na guthondeka mieke ya mawira kuri akenya aingi ũndũ ũmwe na kũhũthĩra gũkũria wonjoria wa bũrũri. We have said in the past there was criminalization of artisanal mining, and we have made a policy change as a government that going forward artisanal mining is going to be organized, is going to be licensed. Nihinde ya mihano ino kuria Ruto arutite mukana kuri aria makoretwo magĩtwarithia na mbere thũgũrĩ ĩno ya wenji wa mahiga magoro matarĩ na marũa ma thirikari, akĩrutĩra watho minista wa rũhonge rwa wenji wa mahiga magoro gũtigĩrĩra nĩ wakinyanĩria watho ũyũ. Kubaliana, tuko na watu wako na leseni, wamekaa na leseni miaka 10, miaka 20, miaka 30, hawajawahi kufanya renewal. Tuko na watu 1400 ambao wanaendesha biashara hii kinyume ya sheria. Sisi tunawapatia nafasi waende wa renew license yao, alafu waendelee na biashara. Renew license yao, mambo ni matatu, maneno kisha. Rũhonge nĩ rũtanyĩtwo kwarahuka ona makĩria gũkinyaniria na kĩrĩa kĩgathĩkĩtwo nĩ thirikari rũhonge-inĩ rũrũ gĩakinyanĩrio taũni ya Ruto eraniire akiuga atĩ indo iria cingĩthondekerwo gũkũ bũrũri-inĩ citirĩtĩkagĩrio kũrehwo kuma mabũrũri mangĩ. Artisanal mining ni biashara kama biashara ingine yote, na tumekubali kama serikali. Sasa artisanal miners wote tutawapanga kwa cooperative ambaye nilipeleka juzi kwa bunge 2 months ago. Niliwaambia mambo ya kwenda kulete chuma kutoka China ama kulete chuma kutoka Ulaya ama kulete chuma kutoka sijui wapi, hiyo tutafunga. Ruto ni atitirithitie kinya yake ya kurenga thabari icio na thirikari akiuga atĩ nĩ ikinyaniria rĩrakoretwo rĩgĩtwara bũrũri hathara nene kumana na thabari ici. Mnataka watu waende watembee wanunue wafanye shopping na pesa ya Kenya? Hapana, nimesema hiyo hapana. Expect anything you want government to do differently.